Pošto nam je zvono u školi početak svih aktivnosti, pa evo ovom najavom da počnemo i naše obraćanje i kulturno-umjetnički program koji smo spremili za danas. Poštovani gosti, prijatelji, roditelji, nastavnici, djeco, sve vas pozdravljam. Danas slavimo 127. rođendan naše škole. Pozdravljam sve prisutne goste, načelnika općinske uprave, direktore javnih preduzeća i ustanova, škola, predstavnike školskog odbora, savjeta roditelja, sve poznanike, prijatelje, znači sve koji su ovdje prisutni. Našu grupu pevaču koju ćete kasnije čuti i vidjeti. Ja neću dugo da vam oduzimam mnogo vremena, vi ste ne baš tako zanimljiva, zanimljiviji su ovi ovamo što su spremili i trudili se oko toga. Samo ću reći da što se tiče škole i nekih aktivnosti, neka novina ove 17-18. godine je bila da su u 5. razredu uvedena 3 nova predmeta, to su tehnika i tehnologija, informatika i računarstvo i fizičko i zdravstveno vaspitanje. Ono što nas očekuje, to su novi programi koji su uvedeni u 5. razred. Ono što nas očekuje naredne školske godine, to je potpuno novi program za 1. i 5. razred. Direktori škola znaju da su svi zaposleni već koji će predavati u 1. i 5. razredu prošli obuku ili će proći da se pripreme za te nove programe koji će biti prilagođeni, znači i biti spremni da uđu u odeljenje i da sprovedu novine koje je propisalo ministarstvo. Ove godine imamo dobitnike jubilejne nagrade, to su za 10 godina Slađana Trnavac, Milan Janković, Ksenija Vujčić, Dušan Jelesijević i Verica Milosavljević. Pa da ih pozdravimo jednim aplauzom. Da kažem da ove kolege slave 10 godina staža, skoro ceo taj staž je u našoj školi. Proteklo nam je brzo ovako vreme kako smo konstatovali da oni već 10 godina slave. I za 20 godina 2 koleginice, Verica Marinković i Marijana Popović. Pa evo pozvani gosti, neki su znači mogli da dođu, neki su poslali svoje telegrame, su čestitali dan škole. Jedan od telegrama je, samo moment, sa djecom je potrebna kašica mudrosti, bačva razuma i more strpljenja. Želimo vam puno sretnih i uspješnih trenutaka. Srećan dan škole, Dragan Arsić, direktor Kulturnog centra. Prije nego što krene program naš, evo ja bih pozvala kolegu Bojana Pamučara, da li ovdje nam je pobegao? Pobegao je. On je slučajno danas ovdje i rekao da je slučajno, zaboravio je da je dan škole, inače je radio 2007. i 2008. 9. koje godine kod nas, u Čačku se ga predaje, predavao je srpski jezik, pa pošto se našao slučajno ovdje, on je rešio, došao, kaže, bez poklona nešto i da nam pokloni, i da se obrati. Evo, većina... I da ljubi direktor. Evo, jako lepe uspomene što uvek bi se vratio. Uvek bi se vratio. Sad ne znam baš da li što nije baš angažovan 100% sad ili to tako stvarno misli. Pozvaću predsjednika školskog odbora. Mi imamo nagrađene naravno svake godine i učenike i nastavnike. A evo, predsjednik školskog odbora će danas učiti tu pročitati da čujete, znači zavređuju pažnju. Naravno, postigli su rezultate. Evo ovako, Ivanu Markoviću, učeniku 2. razreda, osvojeno 3. mjesto na likovnom konkursu. Jel tu? Može učitelj da uzme nakon. Ajmo jednim aplauzom da pozdravimo. Ognjenu Petrović, učeniku 4. razreda, osvojeno 3. mjesto na naučnom takmičenju. Glasnije, Ognjenu Petroviću, učeniku 4. razreda, osvojeno 3. mjesto na okružnom takmičenju iz matematike. Evo, bako. Ovo se je baka, naša bivša kolegica izborila, te glasnije pozdravimo. Ne. Isidori Vesković. Isidora Vesković. Isidori Vesković, učenici 5. razreda, osvojeno 3. mjesto na okružnom takmičenju iz biologije.
5. razreda za osnovno 3. mesto na opštinskom takmičenju iz srpskog jezika. Aleksandri Đurović, učenici 5. razreda za osnovno 2. mesto ekipno na opštinskom takmičenju Eko Kviz. Milošu Žižoviću, učeniku 5. razreda za osnovno 2. mesto na opštinskom takmičenju Šta znaš o saobraćaju. Aleksandri Đurović, učenici 5. razreda za osnovno 3. mesto na opštinskom takmičenju Šta znaš o saobraćaju. Vladimir Antonijević, učeniku 5. razreda za osnovno 3. mesto na opštinskom takmičenju Šta znaš o saobraćaju. Ani Žižović, učenici 6. razreda za osnovno 2. mesto ekipno na opštinskom takmičenju Eko Kviz. Đorđu Despotoviću, učeniku 6. razreda za plasman na okružno takmičenje iz matematike. Milici Krstović, učenici 7. razreda za osnovno 3. mesto na opštinskom takmičenju književnog jezika. Sari Ivanović, učenici 7. razreda za osnovno 3. mesto na opštinskom takmičenju srpskog jezika. Milici Krstović, učenici 7. razreda za osnovno 2. mesto na okružnom takmičenju književna olimpijada. Milošu Slijepčeviću, učeniku 7. razreda za osnovno 2. mesto ekipno na opštinskom takmičenju Eko Kviz. Sari Ivanović, učenici 7. razreda za osnovno 2. mesto na opštinskom takmičenju Šta znaš o saobraćaju. Dušanu Nikoliću, učeniku 7. razreda za osnovno 3. mesto na opštinskom takmičenju Šta znaš o saobraćaju. Samo saobraćajci, nastavnik vodio. Jovici Despotoviću, učeniku 8. razreda za osnovno 2. mesto ekipno na opštinskom takmičenju Eko Kviz. Nemanji Milanoviću, učeniku 8. razreda za osnovno 3. mesto na opštinskom takmičenju iz istorije. Mariji Marković, učenici 8. razreda za osnovno 3. mesto na opštinskom takmičenju. Dobro, ima još nešto, samo da kažem da naravno učenici ne bi postigli ovakve rezultate da nisu imali podršku drugih svojih nastavnika, obzirom da za sada još uvek nemamo mogućnost da nagradimo na neki drugi način zaposlene, a što predviđa novi zakon, svakako da će plate biti različite od angažovanja i različitih tih normativa koji će biti uspostavljeni. Evo, za sada možemo da pomenemo, vredno je te nastavnike i da im damo također diplome. Katarina Kočović, nastavnica biologije za osnovno 2. mesto učenika na opštinskom takmičenju Eko Kviz. Bojani Jevtović, nastavnici biologije za osnovno 2. mesto učenika na opštinskom takmičenju Eko Kviz. Može. Čestitamo na plasmanu. Danijeli Mijatović, nastavnici razredne nastave za osvojeno 3. mesto učenika na opštinskom takmičenju iz matematike.
A ruka, lomila koleginica ruku, kolega baš nema. Imaju, samo nemoj da čistimo. Danijela Mijatović neće. Za osvojeno treće mesto učenika na okružnom takmičenju iz matematike. Svetlani Marković, nastavnici razredne nastave, za osvojeno treće mesto učenika na opštinskom takmičenju iz matematike. Mileni Lisici. Mileni Lisici, nastavnici srpskog jezika, za osvojeno treće mesto učenika na opštinskom takmičenju književnosti. Mileni Lisici, nastavnici srpskog jezika, za osvojeno treće mesto učenika na opštinskom takmičenju književnosti. Još. Milanu ima, izvini. Dobro, mislim spako. Nastavnici Mileni Lisici, za osvojeno drugo mesto učenika na okružnom takmičenju književnosti. I Milanu Jankoviću, nastavnici matematike, za plasman učenika na okružnom. I još jednom, Slobodanu Petroviću, nastavniku tehničkog obrazovanja, za postignute rezultate učenika na opštinskom takmičenju Šta znaš saobraćaj. To je to. Evo, program može da pođe, ja vam se zahvaljujem na iskušnju. Programom koji smo pripremili predstavit će nam se učenici, članovi folklorne, recitatorske dramske sekcije ljubitelja stranih jezika i hor. Vidjet ćete i neke najreprezentativnije segmente uglednih časova održanih u našoj školi. Uživajte! Moji preci davni zaslužiše slavu, da u miru s ponosom slavim školsku slavu. Pričestiše se oni u crkvi pod hrastom, s Milošem na čelu krenuše u boj. Zahvaljujući njima sagradiše školu, da bi danas srećno učio u njoj. Ova divna škola u Cvetnome parku drugi mi je dom. Stičem u njoj znanje i učim se redu, a drugarstvo cveta u njoj. Takovski sam osnovac, ponosim se time ko još nosi tako slavno ime. Takovski sam osnovac, ponosim se time ko još nosi tako slavno ime. Kako načiniti portret ptice? Jacques Prévert. Prvo naslikati kavez sa otvorenim vratom. Zatim naslikati nešto ljubko, nešto jednostavno, nešto lepo, nešto korisno za pticu. Zatim postaviti platno uz drvo. U vrtu, šumi, u šumarku, sakriti se iza drveta, bez reči, bez pokreta. Ponekad ptica dođe brzo, ali može da prođe i nekoliko godina pre nego što se reši. Ne gubiti nadu, čekati ako treba godina, budući da brzina ili sporost dolaska ptice nemaju nikakve veze sa time da li je slika uspela. Kada ptica dođe, ako dođe, dočekati je u najdubljoj tišini, sačekati da ptica uđe u kavez, a kada uđe blago zatvoriti vrata kičica. Naslikati
naslikati također zelenu krošnju, muskovitlanu prašinu u sunčevom zraku, cujanje buba u travi toplog leta. A onda sačekati da se ptica riješi da peva. Ako ptica ne zapeva, to je loš znak. Znak da je slika loša. Ali ako zapeva, to je dobar znak. Znak značajan da je možete potpisati. Onda vrlo nježno otrgnete jedno pero od ptice i ispišete svoje ime u uglu slike. Hoćemo li da igramo? Hoćemo!
Vlada zaboravni dedi, Milovan Vitezović. U takvoj se sedoj glavi, kao što je deda Savi, sve moguće zaboravi. I zanimanje mu je već, u stvari, zaboravljanje svaki stvari. U parku zaboravi dane, novine i kišobrane, ode u bioskop, a zaboravi film da gleda. Obuva se na levoj nozi, evo cipele desne, i čudi se deda, cipele stare, a tesne. Uveče deda Sava zaboravi kako se spava, zakasni na ručak, zaboravi koliko je sati. U prodavnici uzme kusur, a zaboravi da plati. U tramvaju se zaboravio preko svih mera. Umjesto karte hteo da uzme konduktera. Često obučen, košulju preko kaputa. Otputuje umjesto da se vrati s puta. Umjesto dete sebe za uvo povuče. Govori glasno kad treba govoriti tiše. Jednom je počeo olov da puši, a olov da piše. Juče je pred deda Savu milicioner spunjen stao i tiho je promucala: na ulicu vas neću pustiti bez glave. Sada ćete vidjeti deo materijala korištenog na uglednom času biografije u korelaciji sa nastavom ruskog i engleskog jezika. Izdvojili smo za vas najzanimljivije podatke o zemljama čije jezike učimo. Prezentaciju je sačinila nastavnica ruskog jezika Ksenija Radojičić sa učenicima 8. razreda. Mi smo učenici osnovne škole Takovski ustanak i veoma smo ponosni jer učimo 3 svjetska jezika. Srpski, Ruski i engleski. To znači da smo bogati jer znanjem pokrivamo ceo svijet. naš maternji jezik i ruski pripadaju grupi slovenskih jezika. A Sloveni čine 30% stanovništva Evrope. Ruski jezik govori oko 350 miliona ljudi, od toga 150 miliona u Rusiji, na teritoriji od preko 17 miliona kvadratnih kilometara, što čini 46% ukupne zemljine površine. Rusija je kao 2 Kanade ili Južna Amerika. Rusija je veća od planete Pluton. Na putovanju kroz Rusiju proći ćete 11 vremenskih zona avionom, a 7 dana i noći putovati vozom. Do you speak English? Yes, we do. U svetu engleski jezik govori oko 360 miliona ljudi u 81 zemlji. Engleski jezik je maternji u Sjedinjenim Američkim Državama, Velikoj Britaniji, Kanadi, Irskoj i na Novom Zelandu. Srbija se nalazi na Balkanskom poluostrvu i njena teritorija zauzima u pravcu sever-jug 450 km, a u pravcu istog-zapad 488 km. Srpski jezik se govori ne samo u Srbiji, već i u službenoj upotrebi u svim bivšim republikama Jugoslavije. Također, mnogo Srba živi u rasejanju, tako da ga najčešće možete čuti u Beču i Čikagu, najvećim srpskim gradovima van Srbije. Ma kojim jezikom da pričamo? Engleskim, ruskim ili srpskim? Svi slavimo iste praznike, Novu godinu, Božić i Uskrs. Ipak, Srbi imaju svoj jedinstveni praznik, slavu. To znači da volimo da jedemo. Prvo ćemo vas ugostiti kafom i rakijom u slatko od šljiva. Ali svi ipak više volimo gibanicu, ćevape i ajvar. U Rusiji će vas poslužiti čajem uz suški. A onda možete dobiti blini, palačinke, šči, supu od kupusa i bož, supu od cveta. Ako ste se najeli kod nas, možete nastaviti ka engleskoj. Engleska kuhinja se ne može pohvaliti nekim specijalitetima, tako da ćete dobiti čaj i skonzne. Naše putovanje upotpunjuju pejzaži kroz koje prolazimo. Srbija ne izlazi na more, ali zato Rusija ima 9 mora i 2 okeana na svojoj mapi. U Rusiji su najduže i najveće reke u Evropi. I najdublja i najveća jezera na svijetu, Bajkalsko i Kaspijsko. Ipak, Kanada je najbogatija zemlja jezerima. Ima čak 561 jezero. Ali zato
Sjedinjene države imaju najoriginalniju planinu, Rašmar, takozvana planina predsjednika. Tu planinu je morao napraviti neki umetnik, zar ne? A umetnika ima svuda. Bez Nadežde Petrović i Stevanja Mokranjca ne možemo početi. Onda moramo pomenuti ruske slikare Šiškina, Repina, Rubljova, ali i kompozitore Čajkovskog i rimskih Korsakova. Ako pričamo o muzici, pomenimo savremenu muziku. Taj preokret su napravili Beatlesi, pop rock grupa iz engleskog grada Liverpoola. Međutim, umetnička dostignuća su najvidljivija u arhitekturi. Pogledajte Sidnejsku operu. Ili Kip slobode u Njujorku. A Kremlj i Crveni trg u Moskvi. Vraćamo se u prošlost. Pogledajte spomenik pobednik na Kalemegdanu. Lepo ste nas prošetali po svijetu, ali nam niste rekli kakve su te države čije jezike učite. Ko njima vlada, predsjednik ili kralj? Ruska federacija i sama reč kaže savezna država sa predsjednikom i skupštinom koja se zove Duma. To znači dumati, misliti. Isto kao i Sjedinjene Američke Države, ali njihova skupština se naziva Kongres. Zato je Velika Britanija u stvari Ujedinjeno kraljevstvo. To znači da u njen sastav ulaze Engleska, Škotska, Vels i Severna Irska. Da, ali Velika Britanija je bila kolonijalna sila i danas formalno Kanada i Australija. Također priznaju britanskog monarha kao svoju vrhovnu vlast. I mi se možemo pohvaliti. Sada smo parlamentarna država, ali smo kroz istoriju bili i kraljevina i carevina. A svega toga ne bi bilo da Karađorđe 1804. i kasnije 1815. Miloš Obrenović nisu podigli ustanak protiv Turaka i to baš ovdje u Taku. Sa ovog našeg putovanja želimo da ponesete ne samo zanimljive činjenice, već i suvenire. Tako ćete iz Rusije sigurno poneti matrioške, kod nas poznatije kao babuške. Balalajku ili poznate crtane likove, Mašu i Medveda. Iz Australije ćete sigurno doneti igračku kengura ili koala. Iz Srbije licidarsko srce ili lutke u narodnoj noši. A iz Kanade javorov sirup za čuvene američke palačinke. Iz Britanije sigurno double decker ili čuvara ispred Buckinghamske palate. Do nekog sljedećeg putovanja. Goodbye, do svidanja, doviđenja. Razgledani jagani i gruši, paplili tumani nad rekoj, prihadila na bereg Katjuša, na visoki bereg na krutoj. Prihadila na bereg Katjuša, na visoki bereg na krutoj. Prihadila, pesmu zavadila, prastep mala si zavarila, brata voka tarava ljubila, brata voći pisma beregla, brata voka tarava ljubila, brata voći pisma beregla. Oj ti pesnja, pjesnika devića, ti leti za jasnim suncem sen, i cura dalje baraniće, od Katjuši peredaj priget. I cura dalje baraniće, od Katjuši peredaj priget. Pusto zvoni djevuška prostoju, pusto sliši kakara bajot, pusto zemlju zbiriš odtranuju, a ljubov Katjuša sili život. Pusto zemlju bereš odpranuju, a ljubov Katjuša sili život. Rasvjetali jablani i gruši, paplili tumani nad rekoj, prihadila na bereg Katjuša, na visoki bereg na krutoj. Prihadila na bereg Katjuša, na visoki
Sada sledi dramski deo programa koji su pripremili učenici 5. razreda. Zapravo, ovo je deo uglednog časa srpskog jezika koji su učenici sistematizovali svoja znanja o padežima. Za potrebe ovoga časa nastavnica Milena Lisica napisala je dramski tekst Upoznaj padeže, u želji da pokaže kako se teško gradivo iz gramatike srpskog jezika može usvajati kroz igru i stvaralaštvo. Pogledajmo. Šta se desilo, Zoki? Gdje gori? Zašto si me zvao da odmah dođem? Ne pitaj, gotov sam. Sutra imamo kontrolni s padežem. Učim ceo dan, ali ne ide. Sve mi se izmješalo. Znam da tebi srpski dobro ide, pa mislio sam da mi pomogneš, ako možeš. Za jedan dan? Ana, u suprotnom dobit ću keca, a onda padamo popravno. Možda se padeži tako i zovu. Zbog njih jaci padaju. Gotov sam. Nemam spas. Daj, smiri se, pomoći ću. Pristajem. Totalni si kraj. Misliš kraljica? Mislim, kako da naučim ovolike padeži i šta će jednom jeziku ovoliki padeži. Šta fali engleskom? Da te utešim, mi smo sa 7 još i dobro prošli. Finci imaju 15 padeža, a neki azijski jezici čak i 20. Ne želim da znam. Dosta mi je i ovih naših 7. Sedi, smiri se, pa da počnemo. Mislim da je najbolje da se opustiš i da ovo shvatiš kao jednu zanimljivu igru druženja i upoznavanja sa padežima. Jesi joj spreman? Da. Dobro je da ste na okupu. Jeste li bili vredni? Jesmo, mama. Nadam se da ste spremni za današnje druženje sa đacima. Upravo dolazim iz škole. Čula sam kako se žale, da im zadajete puno muke i nevole. Mi! To su klevete loših đaka. Dobro, neka bude tako. Ali treba da se potrudite, da vas što bolje upoznati. Romina, šta si ti danas radi? Smišljao sam ime za našu novu pesmu. Zvaće se Super padež. Nije loše. Ipak, razmisli. Reč super je popularna, ali nije u duhu srpskog jezika. To je pridev kao lep, divan, sjajan, zanimljiv, ali se ne može menjati po padežu, jer je preuzeta iz stranog jezika. A time se sve bogatstvo i lepota našeg jezika podižu. Upravo si.
smislit ću nešto bolje. Genitiva? Utvrdio sam poreklo i značenje naših imena. I mislim da će to pomoći da nas svi bolje upoznaju. Dativa? Nisam bio kući. Išao sam da odnesem posljednice đacima pozivnice za današnje druženje. I mislim da su već krenuli ka našoj kući. Akuzativa? Strpao sam sve. I smišljanje pesme, i učenje teksta, štampanje pozivnice, pozivanje đaka. I sad spremno čekam nastup. Jedino što ne mogu da istrpim njegov mješani dak, tamo gde mu nije mjesto. Kaže se nisam bio kod kuće, a ne kući. Akuzativ je u pravu. Dative? Moraš biti pažljiviji. Mogu ti đaci čuti. Vokative? Pozivnice su dobra stvar, ali ja sam po starom i dobrom običaju izašao na trg i razvikao se. Hej deco, dođite da čujete našu pesmu. Hej drugari, dođite da se upoznamo i družimo. Ja sam sa ostalom braćom padežima radio na tome, da sve bude kako treba. Pomogao sam ciklom da se pozivnice brže razlije. I sad s nestrpljenjem čekam nastup. Dosta priče. Publika je već u sali, a na sceni će se vidjeti i će običan. Draga deco, dobrodošli. Mi smo braća Padež. U srpskom jeziku ima 7 padeža. Rodila nas je majka deklinacija. Sa nama se druže imenice, zamenice, pridevi i neki broj. Ove vrste reči se zajednički nazivaju imenske reči. Mi im menjamo oblik i tako pomažemo da se bolje prilagode svoj ulozi u rečenici. Duša nam od velike pomoći predosti. Sudržimo zovu nas predošlu padežnje konstrukcije. Imamo i dve tetke, jednu u istočnoj, a drugu u južnoj Srbiji. One imaju manje dece padeža, pa zato kažu da se frljaju. Ali to je karakteristika govora tog područja. Drugim pistima je pomogla da dočaraju neki kraj. Sjećate se Zone Zamfira? Recimo kad mane kaže Zoni. Za tepću radim od jutra do mraka. Ili kad Vaska poručuje Manu. Pozdravila ti se Zone. Takav govor treba čuvati i negovati. I morate upoznati nas, da biste se izražavali željenim jezikom. To su naša porodica i prijatelji, a red je i da se mi predstavimo, nominati. Genitiv, Dativ. Akuzativ, vokativ, instrumental, vokativ. Vidim u publici lepa nasmijana lica dečaka i devojčica, pa ćemo vam se predstaviti jednom ljubavnom pesmom. Verovatno ste već čuli, pošto kruži internetom, ona će vam pomoći da zapamtite pitanja na koje se mi odazivamo i sa lakoćom ćete mijenjati reći u padeža. Odlično. Ana, Zoki, izađite, pomozite nam. Nominativ košta, sreli smo se, oni i oni. Genitiv, od koga od čega dobih pismo, ja od njega. Dativ. Kome čemu šaljem pisma i ja njemu. Akuzativ, koga šta? Vidim samo njega ja. Vokativ, hej joj, hej ti retko, bit ćeš moj. Instrumental, s kim, čim, prošetak i jednom s njim. Vokativ, o kome o čemu samo mislim ja o njima. Nadam se da vam se svidjela pesma i da više nećete imati problema ni sa ljubavljom, ni sa deklinacijom. Hajde, Zoki, menja imenicu Zoran po padežu. Ana, pomozi mi. Nominativ, ko šta? Zoran, Genitiv, od koga, od čega? od Zorana. Dativ, kome čemu? Zoran, Akuzativ, koga šta vidiš? Zoran, Instrumental, s kim, čime? sa Zoranom, Vokativ, o kome, o čemu? o Zoranu. Lokativ, koga? Lokativ. Lokativ, o kome, o čemu? Odlično. Ovo je bio samo početak upoznavanja. A sad, padeži, red bi bio da svako o sebi kaže po nešto. Nominat, ti počne. Ja sam nominativ, prvi padež, prvi sin majke deklinacije i naravno najvažniji. Moj naziv znači ime. Dakle, ja sam ime reči i njen osnovni oblik. Dobijam se na pitanje ko šta. Nezavisan sam padež. Kao jedinica rečnika u nazivima i naslovima stojim sam. Hej, brate, sad ga pretjerao se ti koležeš. Ja sam nezavisni, zato se rečenici od mene zapetaju. Mogu biti u njoj, a i ne moram. Drugim rečima mogu te bez problema izostavljati. Jer ne ulaš
nikakvu funkciju u rečenici. Ja sam padež subjekta, glavni rečenični član, a imenski deo predikata uvek je u nominu. Samo se ti pravi važan. Ja sam padež dozivanja i obraćanja. Bez mene bi u razgovoru, kad učestvuje više lica, nastala prava zabuda. Drugo, partnjaković. Stigo vino gdje Kraljević Marko, subjekativu, okativu. Ne laski sebi, to je samo zbog deseterci. Dokle mislite tako? Nemate srama, prođite se nadmetanja. Raspravom ste samo skrenuli sa glavnog puta. Svaljate se zbog gluposti, a okupili smo se radi znanja. Ovo druženje je organizovano još od septembra. Treba da se predstavimo kao da se dobrih manira. Molim vas za mrvicu razuma, pa da nastavimo. Ja sam genitiv, drugi sin majke deklinacije. Dobijam se na pitanja od koga i od čega. Geni dobrim delom određuju kako ćemo biti. Tako sam i ja dobio ime i ponosim se svojim poreklom. Nisam nezavisan kao moja braća nominativ i vokativ, ali mi je moje mjesto u rečenici baš prija. Pogotovo što su moja značenja i uloge raznovrsni i brojni. Moja osnovna značenja su pripadnost, osobina, deo nečega, odvajanje, vreme, ali i mnoga druga. Časom atribut, pravi i nepravi objekat ili bilo koja priloška odluka. Ne bih više oduzimao vremena, da bih rekao na dativu, ali ja nisam niti zadnja režljiv velikodušan kao on. Ti to valjda zbog mog imena. Kažu da ime može da odredi karakter. Moje potiče od glagola dati. I zaista, životna filozofija mi je vrlo prosta. Od života dobijamo onoliko koliko drugima dajemo. Zato uživam da dajem. Drugo, u životu treba biti dobro usmjeren. I to je sve. Zato ćete me lako prepoznati po pitanjima kome daješ, odnosno čemu prilaziš. A tako dolazite i do moje dvije osnovne funkcije. Nepravi objekat i priloška odredba za mesto. Moj brat kao i običnu filozofiju. Od namjene važnije koga, to jest šta daš. Ja sam tu praktična. Niko bi rekao materijalski. U stvari, trpljenje me naučilo da budem tako. Ja sam padež objekta, a osnovno mi je značenje trpilac raja. Mogu da budem pravi objekt kad sam bez predloga i nepravi, a mogu da znači mjesto, vreme, način. Ja znači mjesto, vreme, način, ali to su mi sporedna značenja. Ja uživam u radu i druženju. Godinama objašnjavam ako u životu hoćeš da ideš pravi put i sa lakoćom. Važne su ti dve stvari, da imaš s kim i čim. Da bi bio uspešan u nečemu, treba ti alat, instrument ili sredstvo. Ali koliko god da si uspešan, džaba ako si sam. U društvu rad ide sa osnovom. Mogu biti sa predlozima i bez njih. Ali kad značim sredstvo, nikada me ne spaja sa predlogom, jer lako možeš ući u nepravdu. Zato je vic kad Perica i Jovica igraju šah. Perica u igri kaže, igram sa konjem, misleći da povuče tu figuru, a Jovica na to demonstrativno ruši figure i ustane. Koga bre ti nazivaš konjem? Džaba se Perica pravdao da nije to hteo da kaže, te u pitanju zato. Druga je nazva konjem, toliko. Ja sam srednji padež, najmlađi postav. Neko bi rekao loša lokacija. Zadnje već na svijetu. A ja sam zadovoljan svojim mjestom. Najstariji su uvijek postavlja za kraj. Ja uživam u životu. Časam na Kubi, u Parizu, šetam po jelisejskim poljima, na plažu Gradu Selu. Svuda me možete naći, ja sam padež mjesta. Na putovanjima sam toliko toga doživeo, čuo, izprobao, saznao, toliko ljudi upoznao da uvijek imam kome i na čemu pričam u društvu, odnosno razmišljam ili pišem u samoći. To su moja dva osnovna značaja. Mjesto i predmet mišljenja ili volje. Samo ja, pa ja. Slušam vas i razmišljam kako je svako isto po ono po čemu je ostalo. A zaboravljamo da smo braća, da nas je ista majka rodila. Znate koliko đaci imaju poteškoće da nas razviju? Tu su pravo. Mene i tebe često miješaju, jer ponekad imamo isto, ali me to ljuti, jer znači da samo nisu htjeli dovoljno da se spoznaju. A zapravo je vrlo jednostavno. Ja sam padež subjekta. Pa ja padež objekta.
Vas je ponekad teško razlikovati, a šta mi da kažemo? Mi smo blizanci, imamo često isti oblik, ali stužu prijašnju mesu. Da, ali dok ja značim usmerenost prava skretanja, ti označavaš mjesto nalaženja. Još nešto, predlozi su moji najbolji drugari. Jesu mali, a ja se nikad ne odvajam u njih. Hvala Loka, što si želeo da i nas predstaviš. Pravi si drug. Mi smo predlozi, nepromenljive reči. Često smo društvo imenica i zavisnih padeža i utičemo na njihov oblik. Volimo sve drugare padeži, ali lokativ najviše. I mi volimo predloge. Mi se sa tim klincima iz komšiluka ne družimo. Ti si mamac, poslednji padež, najmlađi sin majke rekreacije. Mi smo samostalni i nezavisni. Opet se vi pravite važni. Treba biti umeren. Dativ, akuzativ, instrumentalni ja. Nekad smo sa predlozima, a nekad bez njih. Dobro, deci. Mislim da ste se predstavili u pravu svetlu. Ovo naše druženje mogli bismo da završimo onom pesmu Upoznaj padež. Upoznaj padeže, 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 upoznaj padeže. Ko? Šta? On je padež subjekta, ne označava ime, ono se tim. Koga, čega, poznaćeš, lako njega, poreklo, poznaje deo nečega, to su glavne značenja. Dativ, pitaj, kome čemu, značenja su laka, namena i pravac, zna svaki školarac. Akuzativ, koga šta? On je padež oblik. Pored toga znači mesto, vreme, način. Koga, reci, doziva sve lako, dozna, dete, svako. Instrumental, s kim, čim, bit će teško, nekad s njime, društvo, sredstvo, značenja, bit će često, znači, vreme, način, mesto. Loka, ove čemu, uvijek ide, njegov njeg, nalažu, nešto znači, nauči, ponavljači. Upoznaj padeže, upoznaj padeže, upoznaj padeže, upoznaj padeže, upoznaj padeže. Lepo, deca. Vrlo sam zadovoljna. Sad više nema izgleda. Neće vas naučiti samo ko to ne bude želeo. Mislim da je vrijeme da se pozdravimo. Ćao! Nominativ, ko šta? On je padež subjekta. Pa ovo uopšte nije teško. Naravno da nije. Još malo provežbaj da ovo znanje primenjuješ u govoru i pisanju. Smatraj svoj posao uspešno obavljen. Hvala. Sreće sutra s padežom. Bilo bi to sve što smo pripremili. Molimo vas da za kraj zajedno poslušamo naše goste, pevačku grupu Takovskije. Kraj muzeja takovskih ratnika. Kraj muzeja takovskih ratnika. Ista škola lepih nastavnika. Ista škola lepih nastavnika. I lepota i dobrota sa kulturom caruju. Nastavnici srećni bili i đaci se raduju. I lepota i dobrota sa kulturom caruju. Nastavnici srećni bili i đaci se raduju.
kulturom caruju. Nastavnici srećni bili i đaci se raduju. I lepota i dobrota sa kulturom caruju. Nastavnici srećni bili i đaci se raduju. Vi učite đake da poštuju takovske junake, da poštuju takovske junake. I lepota i dobrota sa kulturom caruju. Nastavnici srećni bili i đaci se raduju. I lepota i dobrota sa kulturom caruju. Nastavnici srećni bili i đaci se raduju. Tri devojke govorile, šta bi koja najvolele, Stojrino, vodokladna, stoj, stane dojko, rode moj. Stojrino, vodokladna, stoj, stane dojko, rode moj. Ja govorila, oj, ja bi zlato najvolela, oj, Stojrino, vodokladna, stoj, stara devojko, rode moj. Stojrino, vodokladna, stoj, stara devojko, rode moj. A srednja je govorila, oj, ja bi srebro najvolela, oj, Stojrino, vodokladna, stoj, stara devojko, rode moj. Stojrino, vodokladna, stoj, stara devojko, rode moj. Najmlađa je govorila, oj,
dogovorili smo neku priču i nadalje sa mještanima i da se organizujemo malo češće. Ja se vam zahvaljujem što ste nas ispoštovali. Ovo je naš program. Samo da kažem, Može reciti. osim da ovdje ima i oficira. Dobro. Ja ću reći da sam majka čisto. Stari Bilečani. Evo, ja ću pozvati samo nastavnike da izađu, da se evo poklone publici, koji su u programu i da se